he area ko hoko ai Ngaahi Polokalama ko ia ai ko kere ia Senituli honoa o Lotu. Fitaulaka nga hala mai kiskisi me hala hihifo I longolongo. Ko mamaloa kau apito he whenga maari ki he pākingi mo tolu mo whanongo mahi tau radio walfit poini ma whaima. Pea kau whataha whok me Ngaahi area tawhatawa ki ai. Pea o tau wakai ki ai o ku whainga maari ai Ngaahi Polokalama me Ngaahi whatongia hono ka katoa o tau inasi ai. Whawhiawhia ai tau wakai ki te nau tolu ko nau hake mo hifo mai. E me Ngaahi vai whanua he ot murina nau tolu ko ui ki he Ngaahi tuunga mo Ngaahi whatongia conference kakato. Kau whatake, kau paloti, kau mai, kau whafofonga. Pea me kau me mipa I he conference kakato hono te au maua. Whahoko ni Lotu Nuku'alofa I he whare Lotu whamanatu Centenary uluaki o I Lotu I he siako veyongo. Whawhiawhia ko hea koe wakai ki he Ngaahi kau hiwa. Pea pehe foki ki he Ngaahi whatongia ki he kehe. Ko whanonga tu koe ne Polokalama ko amana ke tau wakai ki he Ngaahi hiwa I he whiawhia ia pongpongi. Hoko atu ai pe I he tonaki kau mai aho sāpate. Wakai ki he Ngaahi Polokalama o kia ia no Ngaahi kau hiwa maari au pito. Pehe foki ki he Ngaahi tautupu. Ngaahi tautupu ngai kau hiwa me Ngaahi tautupu Ngaahi vai whanua. Ki New Zealand ma Australia. Pea Amerika foki o nau whataha. Whataha mai e nau tautupu mo Hawaii. Ko e koloa ia me koloa lahi. Ko inasia ia vai whanua tonga tapu. Ongona atu ai reo e whawhangu me he whare Lotu whamanatu Centenary uluaki ai Lotu. Ki he Polokalama whakahistoria, Polokalama mahuinga o e hoatani. Fakaola Ngaahi Tohi Histolia o Siasi. Fakaola Ngaahi Tohi Histolia o Siasi. Ko e whakawhiwhalangi. Tama prinis kalau ni prinis tupoto a ulukalala. Whatapu e ngā oe ahoni. Whawhikau toke tāte vita koloa ia havea. Ko e sea ia. O e whatahanga mo e ngā oe anga o e pongpongi ni. Whawhi e peki mautolu. Tau radio walfit poini ma FM. Peki he tau live stream. I he Broadcomm FM 87.5 broadcasting. Kau whataha taimo tau YouTube. I he hauani. Ni mga full mafitu. Oi wholawhala himi. Mo kātaki o mea haki ki tahuiu. Sihova, sāpautie. Ai tupui o tua. Ai hawe Ngaahi hau. Koho taloni o kutuu. He tau kakapa whau. O maukau mo angelo. He hiwa tai tutukua. Mo whakamalo atu. Ki he tupui o tua. Malo pe tokonaki. Maho mau atamai. Koi poto kehe. Oku mau ataki ai. Pea ikai ia ko ia pe. Ka koe me a te pū. Ai me a kai a lau maari. Ko ke o steu.
es Fakaosi. Si hova sa pautie. Ai tupui o tua. Malo o ofa. Ko fai talu me mua i mua. Tau kau moko e he kahau. Pea e hulu noa. Ai monu ia. Mo lele. A Tonga manakoa. Koe wholofola, sāme, walunga fulu mahiwa, te ulau mi hono ulua ki, mi hono whā. Sāme walu hiwa, koe hiwa ako a e tani, koe haasala. Te uhiwa aki o tae ngata ai Ngaahi ofa ai e ki. Ko hoku ngutuni e whakailo ke tau tangata mo e tau tangata e ne whai mo o ni. He neu pehe, e hange halanga whare tae ngata ai ofa. E hange ko ha mea tu i he langi ho o tauhi lea. Ko whai kou nani te moia ko whiri, ko fuakawa ki a te vita, ko i tamai o eiki. Te whotu mau ho hako o tae ngata. Ka te whau ho talo ni ke lau tau tangata. Tangata mi ai. Ke tau lotu. He doa mafi. Ke mau tamai whakahewani ai a Fiona. Ai a Fiona o ku pāo niu a o pule. O ku tae le liu a o whaunga. Pea tu umau o fuakawa. He tau tangata. Mo tau tangata. Ko ho pule o ku wao niu. O ku tā lolo. Pea malona. Ai pea u mo e matangi ki ho oangi. O ke omi toha mo e konga furipe. Pea o ke ui tangata mo ui whiwhine. Ke hoko ai hoa. Pea tā pe mohono tangata. Hoko ai kuonga. Pea tā pe mohono whiwhine. Ai a Fiona o ku ke tuhani. Mo langa whanua, mo langa whamiri. O ku ke taki whanonga, mo pou ao, mo pou mama. He pirikimi o ku whai ki he koloko he wani. Ta mai mafi. Koe hawani o mau kau ke whakawhetai. Centenary ua e Lotu i Tonga, koe haa maurea whai. Koe maurea e o ku tūki mua e a Fiona. I he mea kotoa pe. Hono Ngaahi tau, hono Ngaahi wai hala. Koe maurea e whai Tonga whanua monu ia. O tua aki a Sihova. He ko koe na e tataki. O ke whakaawa e Ngaahi matapā i hono taimi. O ke whakapā e Ngaahi matawai i hono wheitu. E koe ahoni, koe kātoa ngā mono whakawhetai. O ku whaitu unga. Pe anu helelei. Tamai mafi ku ua lolo e whakatahani. Ko hui ko taha Ngaahi polo kalama.
whakawhetai o e Centenary o e Lotu. Pia mau whakawhetai atu o toko naki mo o whakakoloa. Lau maari e lelei e tahine Princess Kalauni, Princess Naitakala. Pia pehe ke ho eiki o e whonua. Lelei e whare matanga pure. Lau maari e tangatai Presidenti o e Siasi. Kau maa e skeitai lahi pia moe konferenis kakato. Tua mafu mau ku ki hoa whio ke hangai fofonga mai. Hifo mai mua lau maari e o loto lotoi. I he whakatahangan i pia mohono kaweinga pia mohono polo kalama. Ahono whakailonga i o ngahi ngā ue. Mohono whakawhetai atu ki hoa whio. Mau kore ke hangai fofonga o taria ofa mai. Mai mafu. Mau loto atu. Mua whanonga mua e a whiona. I he polo kalama e a honi. Pe tuku ke langi ia pe ho hua wha i he mea kotoa pe. Mau loto whaki ma e mau moui. Ke o wai pe he ahon pe whai mau wai pe. Ia sisu klais ko mau wha moui. Amen. Ko mea te pue, ko ia te tautolu ai o tua. Tu ki mu ai i he mea kotoa pe i lang mo mamani. Tau kau ai he katoanga Centenary ai Lotu, Tonga whanua monu ia. Patapu atu ki he whaafkalangilangi ki polo kalama koe ni, tahine Princess Kalauni, Princess Naitakala tuku aho, tapia moe tangata ik Presidenti Siasi. Ako whatapu atu ki a Lotu mo hou eiki. He kau whaifkau, wamoe. Hou eiki konferenisi ka kato, a tamua ke wahoko atu ki whatongia koin, whekau aki wamoe tau porokarama e pongpongin. Porokarama e pongpongin ko e whawhi loaki. Ia mono momoi atu e ngā aue na e whai i he historia o e Siasi Uesiliana tau taina o Tonga. Na e pe whakaamu ko e konga e kātoanga o tau whai ki tohi mua ha historia o rekoti ai ai anga ngā ue o Lotu ka moe Siasi i he tau kone huange au ko hiri. Ana e ui pe whakataha e he Presidenti aho koia o i sketari lahi ene Siasi
toki tā hio mo toki tā hawea ki whai e whakataha. Me whai whakataha ko iai ti se ma uawhi hongfuru mahi wa. Se ai tahine kuini, pe ai pe mo tahine princesi. En serika lātu fui peka. Ia se ai tahine kuini ko se ai o komiti, sekretari ko toki tā unga tea whanua kata. Pena iai pe mo tangata historia ko Dr. Jeffrey Cummins. Pe mau kau katoa atu pe ki ai ko poupou. Iai pe mo toki tā paura anu awhilatu. Pea tō mai ai whaingata a koene o COVID. Mui mai ai pe mo ngāwhi pe hange o ku loho mi ai whatongia. Kana e whai pe e whainga ke mui pe ai whaamu. Ke lawa whakakato ai ngā ue koini. Pene e pe ngai whaingata ana e hoka. Kana e whaamu ke luku pe ngai whakaukau kai koe tohi pe ta. Mo mea i ne e pe tohi koe tau te au. Koe tau te au koe historia ia urak tau tawalua ano. Ki he tahi wau ano. Ia koe ngā ue koe ne e whai koe ni, ne keike whai ngofua. Ne e whai pe e whi ngā ue aki. Nau toru i muri mo ki tau toru i Tonga ni. Ia koe tūnga inu ku wau kia i ngā ue koe ni. Taine princess, ka mai tō te presidenti, pia mo conference kakato. Nengo ku te keke maa apo opo ngā ue ni. Ko historia fukia koe mea peu tau whanonga moia, pia tohi pe he kuonga ki he kuonga. Ka koe ola inu e ngā ue koe ia. Ia honi. Koe tohi uraki koe laying the foundation. Koe tohi ana e whau e Dr. Cummins. Tene mimi omi e konga historia me ta fitu hiwa fitu ke he tawalu no ni ma. Koe tohi ono wā koe James Egan Moulton. Tonga ni years. Whau pe moia e Dr. Cummins. Me he tawalu ono no. Ki he taha hiwa noa hiwa. Koe tohi ono toru koe they came to Tonga. Profile katoa ai. Ai kau missionary katoa pe. Nā nau omi o ngā ue he lotu i Tongani. Koe tohi koe ana e whau ia e Helen tari ai. Tau whaftai ke e kiu tau kau whataha he katoanga koe ni pe mo Helen. Aia koe they came to Tonga. Katoa ai kau muri katoa pe na e omi koe ngā ue he lotu i Tongani. Koe tohi ono wha, koe good news from Tonga. Koe tohi o mai kau muri, o mai o ngongo rei ki Tongani. O ngongo rei na whanongat me i Tongani. Koe liu what Britania ia e Helen e tohi. Koe tarawhungani. Koe kakata mo ia ki he. Nei mo ngā welahi nei whai e Helen koe whatatolo ki he. Ngāhi tunga whasi. Totonu e ngāhi him whakatonga. Miho nau tupuanga. Ia o tue whamāpo po mo ia tohi him. Ke tokoni ki he ngā ue. Pena e whakakato e he ki ngā ue nei whai e nau toru i office. Ka taki e resieli lātu kefu. Koe tohi koe ki historical timeline pe ia o e tau e uangi au. He beha tau time chart. Ke whakamāpo opo e mea kotope nei. Hoko i he pange beha sio whakakaroni kari pe ki he ngahi mea nei hoko i he tau koni. E uangi au pe lahi hake o tau katoa ngai. E koe ki ngāwe ko ia o kau pe moia he o atu. Tuku atu i he pongpungi. E mo tohi au rotonga whai ngā ue ki ai, koe ngahi Lexis, ai kau matātā pe ki he ngahi historia, whi kau aki mo siasi, pe mo tongani. Aku whaosi osi at pe mo ngā ue ko ia, kau te ke pāki mai. E mo tohi e toru,
taine princess. Koe whauia e toke tā paura na whilantu. Ka kutoki fuaki launch e Ngaahi Tohi a koe ia i he kātoanga tanak tuunga ai korisi kusia tau tai pe toki fuaki atoe ai utohi koe ia i ai. Kātoa e utohi koe ia nau whikaukau aki ko toa pe. Pea moe Ngāhi Histolia Siasi Uesiliana tawatai na Tonga. Koe ko kolpa mole ante whenga maari koe ni. Ebe ki viti o na e hiki o mai pia mi Jeffrey Cummins ke tuku mai ki whakamatana no pe kene ngau kwhai pakahiri ia ko whawhi a Helen Dariai ke lama mai o whahane ki whakamatana no ki ngā wen pia kahiri ia pia ko kore ke whoake atu ai Ngaahi Tohi ke whawharangangi pia mo e Palestine maro au pito. I want to thank the church for the opportunity to join in the celebration of the 200th anniversary of the church. To be part of the singing and praying and praising God, even if it's via a video, I feel I'm part of what's happening for the launching of the historical publications. I want to express sincere gratitude to Her Majesty the Queen, the Chair of the History Committee, for the way she called a meeting in December of 2019 to make preparation for this 200th anniversary celebration and to find ways of publishing material to mark the occasion. And it was that inaugural meeting, chaired by the Queen, that has led to the launching of these materials today. I'd like to say a word or two about the two publications that I've been involved with, James Egan Moulton, The Tonga Years, 1865 to 1909. I've used the term the Tongan Years, 1865 to 1909, because when James and Egan Moulton came to Tonga in 1865, they were to spend the rest of their lives connected to Tonga. They didn't live here in Tonga all the time. They were in England for a while Dr. Moulton was translating the Bible. There were other times when they were in Sydney, but right through to the end of his life, he was vitally connected and participating in the life of the church. Hence, I've chosen the terms 1865 to 1909. I'd also like to comment on laying of the foundations, Tonga's Wesleyan Church Pioneers, 1797 to 1865. A good deal of writing about the church has neglected to take into account the cooperative relationship that developed between the missionaries on the one hand and the local Tongan people on the other. The ones that were there to help with the understanding of the language, with interpreting, with translating, and they've often just been referred to as an assistant or one of the boys or a native helper. Part of laying the foundations, and an important part of laying the foundations, brings some of these neglected ones out into the open so we can really appreciate the work that they did. Lola here at Hihifo was one of the very first Tongans to come to Mr. Thomas. He understood a bit of English and he asked Mr. Thomas to teach him the book. And he became Thomas's
one of Thomas's first students. He was a young man, but he was quite ill, and he didn't last beyond about a year and a half of Thomas's ministry at Hihifo. But just before he died, he said some significant words. I'm going to share them with you as I want to read them, because this is what Mr. Thomas said, Lola Hare said to him just before he died. I am a ship with a fair wind, a fast sailing ship. I am making great speed. My heart is fixed. What can I say more? A precious gem from one of the pioneers. One of the other pioneers who hasn't been given any recognition for Bible translating was Taufa Ahau, King George, Tabo I. A great deal's been written about him, but nothing's been written about him and his contribution to Bible translation. Again, Mr. Thomas is the one that provides us with information, and I'd like to read Thomas's comment about Taufa Ahau. He takes great pleasure in assisting me in getting the meaning of words and in improving the translations. He has a fine taste and has given some hundreds of good words of great importance. Laying the foundations is simply scratching the surface. There's a massive material out there. During that pioneer period, there were some 30 missionaries who worked and served in Tonga. And a lot of their letters to the committee in London, extracts out of their diaries, a lot of that material is waiting to be researched. So there's a great deal more to say out there, waiting for some enthusiastic researchers. In 2019, when we were there on a visit, just before we left, Anne and I went out to the blowholes, that amazing natural spectacle where the waves crash against the rocks and great columns of water shoot into the air. And then there's a calm, and then the waves crash again, and there is calm. And if during the calm you lift up your eyes and see, beyond the rocks there is the great expanse of the Pacific Ocean. Sometimes we can stand so close to the things that are familiar to us that we don't lift our eyes to see the vast material that awaits our gaze. I'm hoping that, among other things, laying of the foundations may excite researchers to dig into that massive material that's available from all of the missionaries during the pioneer period, and allow us to get a fuller picture of the way in which the church was built. Thank you, and auf Wiedersehen. Free Wesleyan Church of Tonga. Excellencies, former missionaries, distinguished guests, malolele. It is a privilege to be asked to say a few words about the publications offered today in a spirit of gratitude for the commemoration of 200 years of Christianity in Tonga. In gratitude, firstly to God, through our Lord Jesus Christ, for the gift of the gospel,
and for the way that gift has been received, lived, sung, taught, and handed on through generations in Tonga. In gratitude for those whose faithfulness forms part of this long story, those who crossed oceans, those who welcomed them, those who translated, taught, preached, composed, organised and endured. Those whose names are widely remembered and many whose names are known only to God. In total, the ordained missionaries who came to Tonga gave 667 years of service between them. And of this we have a clear record. Yet the work was never theirs alone. Wives and families, both Tongan and European, laboured beside them as true partners here in Tonga and across the Pacific. When we account for them, it is no exaggeration to say that the collective sacrifice exceeds 1,000 years of service. These books, though different in subject, are united to preserve memory, to honour service, and to leave a record for present and future generations of lives and labours that helped shape the Christian and educational foundations of Tonga. They are not simply about mission history, they are also about memory, partnership, and inheritance. They remind us that Tonga did not only receive the gospel, Tonga also sent it by sending missionaries to the neighbouring islands. They went in faith, far from home, suffered greatly, and some never returned. Tonga became not only a place of reception, but also a place of sending. From the earliest years, many missionaries understood their role to be provisional. Education and training were a priority so that the church in Tonga might become self-governing and self-supporting. This vision has been realised. Although mistakes were made, and some served briefly and others a lifetime, they remain threads within a much larger tapestry, one woven not only by those who came from overseas, both ministerial and lay, but by generations of capable and well-educated Tongans, both men and women, whose faith and commitment continue to shape the life of an independent church. The story continues, not as a record of those who came, but as the living faith of those who remain. These publications are presented in gratitude to those who served and to the church that received them. It is hoped that these records will serve not only as a memorial to past service, but also as a resource for future generations seeking to understand the spiritual and education foundations upon which the Free Wesleyan Church of Tonga continues to stand and has become part of the worldwide community of faith. I hope that they will encourage reflection, marked by both humility and gratitude. Humility, because history is always larger than our judgments. Gratitude,
because much has been handed down to us through sacrifice. We are heirs to the work of others, to prayers prayed before us, hymns sung before us, schools built before us, scriptures translated before us, and acts of faithfulness offered before we were born. Today, then, we give thanks. Ko whakatapu ke awhia e tai hā mai ho tau lotolotonga. Pea ko kore ke whakamalu-malu i ngai whakatapu ko ao whaki. Kai ata ke whae whatungia ho tuku mai ke te au he houani. O koutou mua whakamalo mo loto hounga. Ko hi koe whainga maria mo e whalala ko tuku mai ke te au. Ke o whai haki I lea nou I loto whakawhetai. Ko hi koe tāu e wangiau o tau whakamanatu I Ngaahi Tohi o ku amanaki ke Fakaola he ahoni. O tau uluaki whakawhetai, ko hi koe tala fungani o ko speri, ne fōu mai ki maamani I ho tau eiki ko sisu kalaisi. Pea o tau inasi ko ai. O tau whakawhetai, ko hi ko ki nau tolu ko toa pē, o ku kau ko nau hingoa I he talanoa koe ni. Koe ni ihi, na nau tuku nau whonua ma whaamiri ke awe ko speri, ako, liliu tohi, pea mo musika whakaristiane ke whakotuu ai siasi I tongani. Oku I loa ai ngahi hingoa ni ihi, whātou muli mo Tonga. Ka koe toko lahi, koe kau tai I loa. Ka tāna ki whakataha I ngahi tau ngāwe o kau misinare whai whekau pē me muri. O kua u ki he tau ngāwe e onong iau, onong fulumawhi tutupu. Ka nei kai ko ki nau tolu pēna I ngāwe. Na e kawai ai muri mo Tonga. Ngahi hoa mo whanau. Eiki mo tua. Whai ako mo whanau ako. Kau malanga mo kau whanongo. Nei kai ngātai ai ngā wei tongani kana to e au atu ki he Pasifiki. Ui kai kua to e loi ke pehe ka whakatahai e nau ngā we e au ki he tau e awhi tupu. O tau whawhetai ko hina e tari e he kakai tonga e ko speri me he tau tangata ki he tau tangata o au mai ki he ahoni. O tau whawhetai, ko hi ko kakai tonga, whiwhine mo tangata, na nau hoko ko kau misinare ki ngahi motu kau ngā api. Na nau wholau mama o mei api, pia koe toko lahi, na I kai te nau whoki mai. O ku kau e nau tui mo li aki mo ui, I he koloa historia tuku whakaholo o e ahoni. Me he kamata anga, na e mahino ki he kau misinare, ko e nau ngawe na e whakataimi pē. Ko e tau mua, ke hoko ai siasi I Tonga, ke tuu I a teia pē. Ko hoko ai visone koe ni. Neongo na iai hangahi tō nou, pea ngāwe taimisi e ni ihi, pea whuaki kakato ai mo ui e ni ihi. Ko la langa e talanoa koe ni e ki nau tolu me muri, pea kawai ai ngahi tōu tangata, o e kakai tonga, whiwhine mo tangata, ako lelei, ko nau li aki mo ui, ke la langa ai whala o hasiasi o kutau ataina he ahoni. Pea o ku kau I he kakai tui o mamani katoa. Oku te whakaamu, ke hoko Ngaahi Tohi koe ni, ke whai ai ha whakalaulau loto,
aki ai loto whakatō ki lalo, pia moi whakawhetai. Whakatō ki lalo, ko uhi o kulahi ange a historia ia I he tau wakai. Pia whakawhetai, ko uhi ko ngāhi mea lahi o tau inasi ai he ahoni, ne kāwai ai mo ui whelaulau. Ko tau hoko ko ea ki he ngāwe ai ni ihike. Ki he ngāhi lotu ai ni ihike. Ki he ngāhi himina e whao e he ni ihike. Ki he ngāhi ako ne langa e he ni ihike. Ki he whola kuoli liu e he ni ihike. Pea moi mo ui mate aki mori aki mo ui ai ni ihike. Ki mua pea whaere I ki tau tolu. Ko e ahoni o tau whawhetai mo loto hounga. Ko whalahi atu. Rea mari e ko whahoko e Helen tari ai. Tāwho ki kau ngāu e ki tohi whakahistoria ahoni. Hoko tai pē ki hono tā puaki. Ngāu e tā tai pāsteni o Siasi. Ai koe whanua monu I aeni, he o tua ki a whiona. Ne ai beho whekau, fō mai o alogo Sisu Christ, ki muo ki mamani, o maranga ai kōsperi, o e pureanga o e o tua. Ke mo veti ai e whunga e mamani koe ni, ai kau tala whekau, mo tala o ngolelei. Monu ia I a Tonga. Awhi mai e Lotu wholofora. Pe mau mamai. Pe ngahi tānoa lahi. Tohi pe ia. I he whunga o e whanua. Pe moi loloto e o seni. Kakawa moi loi mata. Ongo sia moi fia fia. A tangata moi fifine. Ai ho eki pe moi whanua. Ka maa o pō pe ia. Ia kumana wa pe whanua. He koloa o e lotu mo monu ia. Nai taru mei mo. Koe angai ne whenga e tangata. E whakamā pōpō ke tohi. Tohi o ki ai e ngohi tau tangata. Hei kai lawa o tuku whakahaolo ki ai. Hao no ngahi taranoa mo no ngahi o ngongo. Nai pehepea wholofora mo ui. Tohi he kau apostolo. Tohi he kau disciples. Tohi he kau mati aki. Mama wai e wholofora mo ui. Koe whoga matua mo e whoga whou. Koloa ia e loto I tapu ke ahoni. Whawhita e uki ai e kakai, uki ai honau mawhai, uki ai honau tareniti. Ke nau ahi ahi whai, ai taranoa, mo e mo ui, ai lotu I mau ki whonuani. Whinangalo pe ki ai atu pou, peo kei mui pe ki ai whanua mohono kakai. Peo tariui pe ki ai siasi he aonga, peo mahu inga. Ke tohi e ngāhi taranoa, o tōku whahalo. Kohi koe kaha. Malot ki a whiona koe mea e tohi, e whakamā pōpo ki ai a ilo. Pe talai e mo oni. Ka koe ngahi mea kou kai ke tohi. E ala whamatala I whewhe. Ke ngahi tōu tangata. Ai lau maari o e kakai. O kai lawa whakamā o pōpo. Ka koe konga si ieni. Ko tō kakawa ai a Jeffrey Cummins. Pe mau whawhita e atu kuhi ko tangata iki. Kone tōku ai e whelau. Kuhi ko ngahi koloa koe ni.
Nane puke be I hono api I hene mo ui. E kone whakia mai siasi pia mo Tonga. Pe mau whamalo ai. Heren taria eni mo whukoloa. I kai ngata he liriu ke rea Whakabritania e ngahi tala fungani. Ka kone whai ai whakailo mea o e musika pe mo himi. Ke whai ake a lotu ai kakai o e whanuani. Mo whakamalo atu o tua malo e maua e whine lelei mohu tare niki. Ke whakamai e ngahi koloa o ilo mo poto. Ke whakakoloa ake a lotu. Pe mau amanak e hoko ngahi ngawe koe ni u whak mo momohi a honi. Ke mana vai e tui, ke mana vai e whapeta, ke mana vai e lotu i o mauki I whanuani. Tā boak mai, ai na afi fio mo whare tu pou. Taine bin sesi eni, mea mai ke whakakoloa e aho, ke tari e whatungia na e tūtun ke whai. Tā boak ia, ka maa no whare, tā boak mai ki maptol ko tōpe a siasi. Ke aonga, pia ke tūloa, ai mahuinga e ngā weni, ke mau taulo tōk whai, ke whanonga mau whai, ke pureanga e whiona. Ngaahi Histolia ko tōpe, mo ngahi tānoa ko tōpe, ko whakamaa pōpo toh. Talu me toi whanongongo, ko tohi pōpo I. Ngai whamatana ko whai kau whai ako, he ngahi loki ako. Whamatana ko tōpe, ko whakamaa pōpo. Ko tohi a ho mau tānoa, ko tohi a o e mau tui, ko tohi a e mau moui. Whakatapu I whatahaya mo ngawe ko mau hapai atu. Ke munu ia ia Tonga, e roa Tonga pe mo kaha. Tāpo kia ki maaptul ko tope, e whawha Jesu Christ ko aro, kau mau whamui. Ameni. Aro. Lava ia lotu tāpua ki ngā oe anga oe aho. Kono whakia to e ngā oe. Mare koe ni ke whakia toi pe ai seti koe ni o e ngā ue. E whituna taine whawharanglang. Whakia to e ngā oe aho ni. He rentaria I ka mā whawhikau te taonga te a taonga nui whanua kata. Ki he tahine Princess Kalauni. Kui koe toru e nau o mai ki he conference kakatoko kore atu ke watoi pe mua ki nau e taha koe ni. Ki he sea e whare alea. Pe moi nau no toru ke o atoi pe ke tātai president I pe moi conference kakatoko. Ai aku kawe whaki ki he sea e wharerea. Lotu vai. Ai ngā oe lahi koe ako whahoko. Whahoko e here ni tariai ke sea e wharerea. Pe whak mo e tātai president e siasi. Kon whenis kakatoko no te au māua. Lava kakatoi a ngā oe hono whaki atu. Ke whawhalanglangi taine Princess Kalauni. Pe whoki ke sea e wharerea. Mo e tātai president I mo e konwhenisi kakatoa. Ngāhi tohi e mauia pe me whare tohi o tumotua ngā ofa. I to tongi mā whakatui. Ka mo mea ango mau e koroa koe a ke mo inasi ai. Ka maro lai atu ke ikuna e whatungia pongin. Ko whamaro atu e peo mui atu. Taine Princess, wa whainga maari o taimu. Ke mea mai ke whakato e whatungiani.
Leo hu o tokanga au ki te whaiva ki he mai moa e tama. Sea, koe tau programa u hoko koe hoko atu ki he ngahi komiti whakaiki. Ia ku poangia toi pe sea ki o atu ai pe whakaiki koe ni ngahi mea whilawe pia mo tau whaianga whakataha. Maro. Koe whiwhakao koe pe conference kakato. O kei tohi pe ai ngahi koloa e conference. O kei tohi e pori me whaa be e toki launchia e tanang tuunga a Sato Dai. E ngahi tohi ana e whao he purako Sato Dai. O purako pe ke mou toka ngai pe. Koe konga pe eni o e historia o e Centenary wa e toki whakato i e aho tanang tuunga Sato Dai ai toinga. Koe tau toki tare tāpua koe aho koe. Malo, sweetheart. And that's the end of our book launching. Thank you for your presence. And thank you, Your Highness. We now invite the General Secretary for the next items of our agenda. So you are welcome to take your leave if you so wish. Maro, ofadi deo whaiwa. Maro, sweetheart. O me ai ka tau komiti whaikiki o komiti e ono. Komiti ako. Aure more. Ke komiti koe ngahi potunga ue, ke komiti uruaki ia, o ke potunga whawhine. Whamalo lahi atu koe ia koe oua o mau inga ko tau inasia i hono whamawhola whangatono. Koe Fakaola i ngā ue ki he Ngaahi Tohi Histolia koe ni. Ko momoi ki he tahine Princess Kalauni. Kaua ia e sea e wharearea pe whoki he tangata i Palestini. Whafofonga ia conference kakato. Ko toinga Ngaahi Tohi hange koe ko whango mai tangata i Senituli o e Siasi. E mau ia me he whare tohi o motuanga o wha. Whamalo lahi atu ki he ki nau tolu ku nau whapaanga o tōtou whango atu me he wharearea Tonga ka mai ngai whatongia ke tau inasi ai i he ahoni. Whamalo ia whoki a ki nau tolu i he me he wharearea o Tonga kau whatahatu ai ai whamawhola o lava ke whamawhola whangatono atu e ngau anga o e wharearea me ngai whatahanga. Whamalo whaki tonga tapu uluaki. Whafofonga wharearea tonga tapu uluaki kau mai Koslio tonga tapu ua kau mai tonga tapu ono. Whafonga ki wharearea tonga tapu fitu tonga tapu walu pe whaki tonga tapu hiva tonga tapu hongo fulu hapai taha ua hapai taha tolu. Ke ki wawau taha nima mo wawau taha ono. Ke whainga maari e pe tau Ngaahi Polokalama ki Ngaahi Tongoni whakapaanga ka mau whamawhola whangatono te Ngaahi o wau e conference kakato mo i kātonga Centenary ua e Lotu pe whoki ki he wike hei lala mo e whamanatu a whahifo o ene a whio. Whamalo lai whoki ki a Oksana. Siu alai moana he whekau tatafu. Oksana, siu alai moana he whekau tatafu ki San Francisco i Amerika. O de manat mili e ni. Ki he ne kui ko siasi tapatou tai palu ko whai whekau malolo ko ne tatau mai. Whamalo ki a baby a Mato Junior. Api ko Penieri San Francisco a Amerika. Ia moki mautolu pe. Mo ngona ai whakamawhola ko ni. He o Morina, he o Tongani, whainga maari, whika telefoniki ke hiki hifo. Fitu, taha wha valua ono. Fitu, taha wha valua ono. Moe fitu, tolu taha no wha. Fitu, tolu taha no wha. Ke hangai tokoni whakaivia, ko hea katau ngai whakamawhola, whangatonu. Whamalo iho kau hoa ngau e ahoni. Tupou lea. Pita takafua, filia paia. Kau mai ngahi mea ngau e whaka teknolosia ko tau ngau e aki e ahoni. Ke au taki atu ai ki he o Morina ka mai tonga nono katoa. Ko au whirisonu whinanga nofo
te mau tatawa tuhe me he whare lotu whamana Centenary uruaki o Lotu. Malo bito mau mea mai ka mau mea. He niti ia I he roto marae māmaroa whakato ai whakataha ai o wiki tōku. Habe o mahino atu te aha whehui whai